Reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikira kandi mukunda uyu muyoboro umwanya ku mwanya. Tubaha ikaze muri aya makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Nitwa Isaac, twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byongeye guhinduka kandi byongeye kuba bibi ahangaha ku bigendanye n'imirwano cyangwa se kuri ligne de front kimirongo y'urugamba. Imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Imirwano iri kugenda inivangamo hazamo n'ibyikaramu cyangwa se n'ibya politike muri rusange. Reka duhere kubiri kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo. Hari kumvikana imirwano. Ejo nabwiraga yuko hari kuba inama iri kugenda iba mu byiciro bigiye bitandukanye, iri kubera i Bujumbura, igahuriramo abo muri FDLR, igahuriramo abo muri FARDC, igahuriramo kandi n'abandi bafatanya ibikorwa bafasha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo guhangana na M23. Ibyo byose bikajyana n'imyitozo imaze iminsi ibera mu ishyamba rya Kibira rihana imbibi n'u Rwanda, aho ku Rwanda ho hari ishyamba rya Nyungwe. Aha rero iyi nama naje no kumenya andi makuru yayo atandukanye, ariko ndaza kukubwira icyakurikiye iyo nama cyangwa se ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo bifitanye isano n'iyo nama. Ninkubwira ngo habaye ibitero bikomeye cyane bya FARDC, ariko ibyo abazarendo FDLR FARDC abasirikare b'Abarundi bahuye nabyo ntago ari byo kubwira umuntu wawe. Rwose ni iruva gusenya, ni inkuru ibabaje cyane kuri bo kubera ko bahuye n'akaga gakomeye. Ndakubwira uko byagenze n'ahagiye habera imirwano mu ijoro ryakeye. Rero mwese nanjye mbifuriza igitondo cyiza. Turaza kubabwira kandi kubirebana ni ibiri kumvikana iminembwe, tubabwire ibiri kuvugwa ku itangazo rya AFC M23 yashyize hanze itangazo. Byose rero bikaba bishingiye kubiri kuba muri iyi minsi. Iri tangazo rihatsi cyangwa se risobanuye iki, ni iki kiryihishe inyuma. Hari andi makuru ari kuvugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nza kukugenda nkubwira muri rusange. Ndakubwira kandi ku makuru arebana n'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko kubirebana n'ingabo ndetse na polisi. Hari amakuru mashya atugezeho tuza kugenda tukubwira nuko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se mu ntambara ikomeje guhanganisha ibikomerezwa ku bigendanye no gukoresha misile, ku bigendanye no gukoresha drone z'intambara, ku bigendanye no gukoresha amato y'intambara ndetse no gukoresha umunwa w'imbunda mu rusange ndetse na politike byose hamwe. Aba rero ni Israel ihanganye na Iran, Israel ifashwa na Amerika, Iran ifashwa n'ibihugu birimo Uburusiya, Ubushinwa n'abandi, ariko bakabikora bo bucece. Hahindutse iki rero? Ndakubwira uko byifashe. Reka duhere hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agace kitwa na muri Iminembwe, ahitwa Iminembwe cyangwa se mu Minembwe hari rwose mu kwavuga neza bo bavuga mu Minembwe. Mu Minembwe humvikanye imirwano ikomeye cyane. Nunkubwira ngo ni imirwano ikomeye ubyumve gutyo. Ejo nakubwiraga ko hari ituze ndetse ariko icyo gihe hari mu masaha ya kare, ariko nkubwira yuko harimo kuryamira amajanja cyangwa se bisa naho harimo kurebana ayingwe. Ariko M23 na twirwaneho mu kurwana na FARDC bakoze igikorwa kidasanzwe ahantu bita Gakenke cyangwa se Gakenge. Byakomeye cyane kubera ko M23 aba bivugwa yuko inkuru yatugezeho ivuga ko abarwanyi ba M23 na twirwaneho babanje kubona ahantu mu masaha y'ejo y'ijoro, babonye ahantu hacanye hari umwotsi n'umuriro ugurumana. Bibaza ikiri kuhabera, niko kugenda bazamuka buhoro buhoro ngo barebe nyirizina niki gihari. Basanga rero ni FDLR, basanga ni Wazalendo. Abo wa FDLR nao abo Wazalendo bo bakabiganjemo abo kwa Maimai ya Kutumba, abo kwa Ngoma Nzito, bose ngo bakaba barimo, ariko hakaba barimo na FDLR cyo kimwe n'abasirikare b'Abarundi, ariko abenshi bakaba bari FDLR nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Byagenze bite rero? Aho ngaho M23 na twirwaneho bamaze kubona yuko hari abo basirikare cyangwa se iryo tsinda, iyo coalition bahise bisubirira inyuma bucece gake, baragenda bakora ibirindiro cyangwa se bashinga icyo twakwita nyine nk'igico cyangwa se bya bindi nyine twita ngo ni igico muri rusange. Aha rero bashize igico cyangwa se ambush. Aha rero aho bita Gakenke niho rero baje kuza basanga abo ba FDLR baje bagwa muri ambushi za M23 ndetse na twirwaneho. Babacucumye ku buryo bukomeye cyane, ku buryo abo muri ihuriro rya FARDC cyangwa se coalition yayo
bivuga ko haguye benshi muri bo, nta mibare nyirizina turabonera ukuri kwayo, nubwo harabona abanye batangaza yuko ngo abagera muri 20 bishwe, ariko ikiriho cyo nuko hari abahaguye kandi atari bake. Ariko sinakubwira ngo resultat cyangwa se matokeyo naya ngaya, ntarabona nyirizina amakuru ari officiel cyangwa se amakuru nyine aba yizewe ya nyayo. Aha rero imirwano ikaba yamaze umwanya ugera ku masaha 2 n'igice nkuko amakuru atugeraho abivuga. Aho rero rwambikanye cyane aba ba FDLR Wazalendo, abarundi basubira inyuma kibuno mpamaguru yiruka amasigamana bahunga cyangwa se bacika amasasu ya M23. Aho rero baziteze ambushi aho bita ku Gaturiro. Abahazi hariya nyine ubwo ngubwo barahumva neza cyane, natwe na makuru twakuruye kugira ngo tumenye neza uduce twa hariya, kandi nyine dutanga amakuru atariho ivumi cyangwa se yizewe, bitewe nuko nyine aburya iyo uvuga amakuru ugomba no kugenda umenya aho ibintu byabereye. Aha bahita ku Gaturiro. Aha ku Gaturiro ni muri Mukoko. Wazalendo FDLR bamanutse bavuye aho boteraga umuriro cyangwa se barafite icyo kintu gisa n'igicaniro, aho ndetse barasaga ibintu bisa n'ibishashi. Aho rero bahageze umuriro uraka cyane, bagwa mu gicu cya M23 cyangwa se Murambushi, ndetse na Twirwaneho bafatanyije. Aha niho rero babahondaguye, barabarasa bikomeye cyane, kugeza ubwo rwose amakuru anagaragaza ko usibye ko bahaguye nabo biri kuvuga ko ngo haba haguye abarenga 20, ndetse bambuwe ibirwanisho bitagira ingano. Harimo rwose intwaro, imbunda za SMG, harimo za Kalashnikov, harimo imbunda nini cyane zirasa mu ntera ndende, byose babyambuwe. Ndetse rwose ngo harimo n'abatashye bambaye ubusa nkuko amakuru atugeraho abivuga, ngo bari gukizwa n'amaguru. Ngo kwambara ubusa ariko n'ubundi ni tekinike isanzwe muri Wazalendo na FDLR ndetse na FARDC, ariko cyane cyane bikorwa n'abitwa Wazalendo. Iyo babonye urugamba rubakomeranye cyangwa se imirwano ibugarije bamerewe nabi, nibwo batangira gukora iki, baragenda bagakuramo imyenda bakiruka bambaye ubusa rwose, niyo haba ari ku manywa y'ihangu. Bagera imbere bagashakisha buryo kibazo kubona indi myambaro ya gisivile kugira ngo M23 itabamerera nabi cyane. Aho ngaho nyine urumva baba bamaze kwisanisha n'abaturage basanzwe cyangwa se basivile nyuma yo kwambara gisivile. Aha naho rero ngo niko byaje kugenda, ndetse bibana amahirwe kuko hari mu masaha y'ijoro akuze aho ngaho barimo bahunga. Kugeza ubu rero amakuru avuga ku byaba byatumye abo ba FDLR nabo Wazalendo baza muri icyo gice bakahakora icyo gisa n'igicano cyangwa se umuriro, ngo bari baje mu bikorwa byo kugira ngo bajyane imirambo yabo y'ababaheruka kugwa mu bitero bari bagabye n'ubundi kuri M23, ndetse na Twirwaneho birangira bahasize umutwe cyangwa se bahiciwe. Abo rero bahiciwe nibwo bagenzi babo bazaga gushakisha uburyo kinyine babasha kuba bacyura, bakareba niba bashobora kubohoza n'abafashwe miri hariya na Twirwaneho na M23. Aha rero ni agace rwose ko mu misozi miremire y'Iminembwe hamaze iminsi hagabwa ibitero, harimo n'ibya drone bigabwa n'igisirikare cya FARDC. Barashakisha buryo ki rwose karagace ngo bakambura Twirwaneho, ariko byakomeje kuba urusobe cyangwa se byakomeje kunanirana. N'ubundi aha bakomeje kuharwanira mu bihe byashize, ubwo M23 yari cyane cyane iherereye mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Muri Kivu y'Amajyepfo hari Twirwaneho gusa, nabwo byari byarananiranye. Ubu rero Twirwaneho na M23 rwose ni agati k'inkubirane cyangwa se bahuje imbaraga barashikamye. Bimvikane ko rero abasesengura iby'intambara bavuga bati se niba M23 yari yibereye muri Kivu y'Amajyaruguru, Twirwaneho iri yonyine, leta igisirikare cya leta kikayinanirwa kuba cyafata biriya bice, ubu nibwo bazashobora kuba babigeramo, keretse wenda biciye mu nzira nk'iza politike turi kumva ziri kugenda zivugwa. Naho ubundi rwose kugendanye no gukoresha intwaro noneho ku mirwano yo hasi byaba ari ikintu gikomeye cyane. Aha rero Iminembwe haje kumvikana rwose imirwano ikomeye cyane, M23 rwose na Twirwaneho bakaba bakoreye agatendo FARDC. Aho gakenye rwose byari ibintu bikomeye cyane cyane, ni nkubwira ngo byari ibintu bikomeye cyane, wumve ko byari bitoroshye cyane. Ahandi humvikanye imirwano naho bita mu Bidego. Mu Bidego rwose abahazi hariya barahumva neza cyane. Aho naho ni mu misozi y'Umurenge cyangwa se nyine hariya by'umwihariko iyo za Minembwe. Ibindi rero ni iyo mirwano ikababereye mu Bidego. Aha umuriro naho watse, aho abarwana bashaka uko bakomeza kurinda Poezero. Ahanga nyine bashaka ko Poezero yakomeza kugenda ibyabo, kuko buriya ariko hari n'abantu nyine bafite urujijo kuri Poezero. Ubundi Poezero irimo FARDC, irimo Wazalendo, irimo FDLR, irimo abasirikare b'Abarundi FDNB, nibo bari muri karagace ka Poezero kakomeje kuberamo isibaniro cyangwa se imirwano ikomeye cyane. Aha
hafi yaho ariko hakaba hari M23 ndetse na Twirwaneho, ari nayo mpamvu ingabo za leta cyangwa se koalisiyo yayo n'abayifasha bakomeje kurwana barwana umuhenerezo ngo M23 ibitagera muri kano gace kuko babona ko ariyo maherezo, kandi M23 ikaba ibifitiye imbaraga nk'uko byagenze mu bindi bice bitandukanye ubwo yafataga umujyi wa Uvira ikarwana, murabizi rwose hafi ya za Kamanyora n'ahandi hatandukanye, muzi byagendaga bihabera, muzi uko byagenze rwose hafi n'umupaka w'u Burundi mu kibaya cya Ruzizi, muzi ko byagiye bigenda aha hose. Rero FARDC iri gushakisha buryo ki M23 itaba yafata kano gace mu buryo bwuzuye ka .0. Iyo mirwano yabereye mu Bidegu naho umuriro watse, ndetse rwose FARDC yaje kwifashisha drone irasa iminembwe. Iminembwe basaga naho ngo bari gushaka kwihimura kubyo bari bamaze gukorerwa na Twirwaneho na M23, ariko abaturage bakaba ari bakomeza kugenda babigwamo. Izo drone bakaba zakangaranyije cyane abaturage kuko nta nubwo ari aho gusa kuko baje no kurasa imikenke, ndetse rwose reka dute tunabijyanisha n'itangazo rya AFC M23. Reka tunasome iri tangazo cyangwa se iyi nkuru. Iravuga ko ubuyobozi bw'umutwe wa AFC M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watangaje ko ingabo za FARDC zagabye ibitero bya drone mu gace ka Mikenke gatuwe n'abaturage benshi, zisenya inzu nyinshi, ndetse haza no gupfa abasivile babiri, aba nibo bamenyekanye, abandi barakomereka, harimo n'abakomeretse mu buryo bukomeye cyangwa se bubabaje cyane. Ibi bitero rero byagabwe kuva ku ijoro ryo 26 ndetse 27. Ibitero bikaba byagejeje ngo 2:30 zo mu gitondo. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yavuze ko ihuriro ry'ingabo za FARDC n'ingabo za leta ya Kongo nyine birumvikana. Iyo bavuze ihuriro babavuzemo FDL, babavuzemo Wazalendo, babavuzemo ingabo z'u Burundi, babavuzemo abasadeke. Muri iyi minsi hakaba bavugwa abanyangora na Tanzania. Bavuze ko rero iryo huriro ryagabye ibitero rikoresheje drone z'ubwiyahuzi mu basivile mu gace ka Mikenke n'ibindi bice bigakikije, baharasa buhumyi cyangwa se bahabombarida buhumyi, batitaye ko ari igice gituwe n'abaturage b'abasivile batagamije no kurwana nabo. Ati ibitero byahitanye abantu babiri, umwe arakomereka, ndetse hanasenyuka inzu nyinshi zituwemo, bituma abantu benshi bicwa n'agahinda. Niko Lawrence Kanyuka yabitangaje. Yanavuze yuko ubu bwicanyi bubayeho mu gihe yimaze iminsi, aravuga AFC M23 yimaze iminsi ishyira mu bikorwa ingamba zafashwe zigamije gukemura ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muzi ko M23 yarekuye umujyi wa Uvira mu minsi ishize nta n'imirwano ibaye. Muzi ko M23 mbere yaho yari yarekuye Walikare nta mirwano ibaye. Muzi ko kugeza uyu munsi M23 iri kuva Walikare mu gihe na mbere yaho gatoya yavuye Lubero. Ibi byose rero M23 irasa naho ica amarenga yuko yaba iri kubikora mu rwego rwo kugira ngo bahe umwanya inzira y'amahoro n'ibiganiro kugira ngo ibyumvikanwaho bibe byashyirwa mu bikorwa, ariko leta ya Kongo ikaba yarakomeje kugenda ibyima amatwi cyangwa se nyine idashaka kubyumva. Kanyuka rero yanavuze ko ubu bwicanyi bubayeho rwose mu gihe bo bamaze iminsi bagenda bashyira mu bikorwa ibyo basabwa, ariko leta ya Kongo yo igakomeza kugenda ibyirengagiza. Yashimangiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kurenga kubyo bwiyemeje mu biganiro bya Doha n'amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Asaba iki gihugu cya Kongo cyowe na Kisekedi Kirumbo kureka imikoranire na FDLR no kuyirandura ko no kuba bafata ingamba zo kuyirandura. Ati Kinshasa irirengera ingaruka z'ibikorwa by'ubwicanyi bwibasira ubwoko. Akanda ndagasubiramo ati Kinshasa izirengera. Ahangaha benshi rwose murumva yuko harimo ikintu gikomeye cyane ku buryo M23 iyitangaje ibintu nk'ibi ngibi akenshi hari ikintu runaka kiba kigiye kuba cyaba mu bigendanye n'imirwano ibizakurikiraho. Ati Kinshasa izirengera ingaruka z'ibikorwa by'ubwicanyi bwibasira ubwoko muri Minembwe n'ubwicanyi buhora bukorerwa abanyekongo mu burasirazuba bw'igihugu.
umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika Mossad Balusi waherutse kubwira ubutegetsi bwa Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR ari ingenzi mu kwimakaza amahoro n'umutekano mu karere mu buryo burambye. Rero M23 cyangwa se AFC/M23 isohoye iri tangazo mu gihe mu minsi ishize nabwo asohoye irindi ubwo FARDC n'abambari bayo bagabaga ibitero muri teritwari ya Karehe bakicamo abaturage bagera kuri 11 nabwo byari ibitero bikozwe mu baturage b'abasivile nta mirwano ibaye. Ibyo rero bigakurikira amatangazo ya hato na hato nabo mu bice by'umurenge bahora basohora ku bigendanye n'ibikorwa bibi bakorerwa n'ingabo za leta zifatanyije na FDLR n'ingabo z'u Burundi. Reka tunakomereze kuri iyi nkuru mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragara nk'ihuriro rikomeje cyangwa se rikomeye ry'umutungo kamere ku isi. Ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa biri mwihangana rikaze rishingiye ku nyungu z'ubukungu cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akenerwa ku rwego mpuzamahanga. Iyi raporo rero iteye ite cyangwa se aya makuru ateye ite? Ni nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiranye amasezerano na Kongo agamije gushora imari no guteza imbere urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubushinwa nabwo bwihutiye kongera imbaraga mu gusinya andi masezerano mashya n'iki gihugu cya Kongo mu rwego rwo gukomeza kwigarurira isoko ry'ingenzi rishingiye ku mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ahangaha bamwe bakavuga bati Kongo nayo iri mu bajagaraye cyangwa se ni igihugu kijagaraye mu bigendanye no gukora na diplomasi, kubera ko ubundi mu bijyanye na diplomasi iyo igihugu nk'iki ngiki cya Kongo ufite umutungo kamere gutya uhitamo igihugu runaka ushobora gukorana nacyo mugafatanya mu buryo bugiye butandukanye. Ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urayumva ku Burusiya, ukayumva ku Bushinwa, ukayumva kuri Amerika, ukayumva kuri Turukiya, ukayumva ku Birigi. Ibisa naho ari akajagari, ari nayo mpamvu bavuga ko Tshisekedi politike ye isa naho irimo ikibazo runaka. Hanyuma rero teka yirihangana saya vuba ahangaha gusa niko bavuga, kubera ko mu myaka irenga ibiri ishize Ubushinwa bwari bwamaze kwigarurira igice kinini cy'ikorwa ry'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro muri Kongo binyuze mu masezerano manini yiswe infrastructures contre minerais, ibikorwa remezo bihabwa igihugu kikayatanga mu mabuye y'agaciro. Aya masezerano yafashije Ubushinwa kubaka imihanda, ibitaro n'ibindi bikorwa remezo, ariko anengwa kuba haraho atatanze inyungu zihagije ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubu ngo bari kwicwa n'inzara n'ubutindi cyangwa se n'ubukene. Hanyuma rero ibyo ngibyo bikaba ari ibyagaragaje aho kugeza ubu bavuga ko irihangana hagati ya Amerika n'Ubushinwa ku mabuye y'agaciro muri Kongo ari igice kinini cy'intambara nini y'ubukungu ku isi, aho umutungo kamere wa Afurika ukomeje kuba urufunguzo rw'ejo hazaza h'inganda n'ikoranabuhanga. Icyakora rero icy'ingenzi kurushaho nuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibasha gushyira imbere inyungu z'abaturage bayo ikabyaza umusaruro uwo mutungo mu buryo burambye kandi buboneye. Ibi bikaba ari ibitangazamakuru birimo ibitangazamakuru mpuzamahanga byakoze iri cukumbura. Reka tubabwira yuko rero ofisiye bakuru baturutse mu ngabo na polisi by'u Rwanda NSS, urwego rw'igihugu rushinzwe igorora n'abakozi baturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, kuri uyu munsi basoje amahugurwa, ngo ni ku munsi w'ejo basoje amahugurwa y'ibyumweru 2 ku mibanire mpuzamahanga n'umutekano. Iyi gahunda rero yateguwe n'ishuri rikuru ry'ingabo z'u Rwanda riri i Musanze, hanyuma bafatanyije n'ikigo cya Loni gishinzwe amahugurwa n'ubushakashatsi cyitwa UNITAL. Umuyobozi rero umuyobozi w'iri huriro cyangwa se w'iri shuri Brigadier General Andrew Nyamvumba waruhagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yashimiye abitabiriye amasomo ku bushakashatsi bwakozwe, akaba rero yabashimiye cyane. Bigaragaza ko rero ubunyamwuga butegerejwe ku bayobozi bakuru mu by'umutekano n'ingabo bizatanga umusaruro. Yanashimiye rero abitabiriye aya mahugurwa ku bushakashatsi bwakozwe ndetse n'imyitwarire myiza bagaragarije mu gihe cyose bamaze muri aya masomo n'aya mahugurwa. Reka dusoreze kuri iyi nkuru rero yo muri mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati muri Moyen-Orient cyangwa se muri Middle East. Ibihugu bikomeje guhangana Irani ndetse na Israeli ifashwa na Amerika ikaba ikomeje kugenda ihindura urugamba ko bwije no ku bukeye ikora ikintu gikomeye cyane, ari nako Irani nayo igamije kugenda yihimura itangaza imbwirwaruhame zitandukanye kandi zikarishye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko afite amakuru yizewe ko umuyobozi w'ikirenga mushya wa Irani Mujtaba Khamenei aryamana nk'abo bahuje ibitsina. Ibaza ibintu
kintu Trump yazanye muri iyi ntambara, niyo mpamvu benshi bakomeza kugenda bamwibazaho. Trump yavuze ko aya makuru ngo yahawe n'urwego rw'ubutasi rwa Amerika CIA. Abajijwe na Fox News niba ibyo CIA yamubwiye kuri Mujtaba Khamenei yarabanje kubigenzura agakora icukumbura akamenya niba koko uyu Khamenei ibingibi byo kuryama n'abahuje ibitsina ari byo. Trump yavuze ko ngari inkuru izwi n'abantu benshi cyane kuko ari inkuru rwose utakirirwa ngutindaho kubera ko ngizwi n'umuto n'umukuru, ndetse ashimangira ko kuba uyu mugabo aryama n'abahuje ibitsina bitamushyira mu mwanya mwiza wo kuyobora Iran, bityo ko apfuye kuba yavukura ubutegetsi. Ati yego barabivuze CIA, ariko sinzi niba ari nabo bonyine babivuze. Ntekereza ko abantu benshi babizi ibintu bishyira Khamenei mu mwanya mubi, by'umwihariko muri kiriya gihugu. Abenshi babonye ko ibi bigamije kugira ngo uyu mugabo Trump mu minsi iri imbere aramutse anamwikijije azaba yatanze umwitangirizwa ko Amerika ikomeza kugenda ibikora, cyane cyane kubo yagiye yicira muri ibi bitero bimaze iminsi, yaba ari Khamenei umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran, yaba nabimaze iminsi yica minisitiri w'ubutasi ndetse n'abandi batandukanye. Yagiye itangaza yuko ngo hari amakosa akomeye bagiye bakora, ngarimo kubangamira ituze ry'abaturage cyangwa se rya rubanda, guhagarika imyigaragambyo mu buryo ngo bubabaje cyane cyangwa se ngo bw'iterabwoba, ndetse no kugaba ibitero ku baturage b'abasivile ngo muri Israel n'ibindi, ngo byose bikaba ari impamvu byatumye bagenda babica. Ibi rero nabyo bamwe babishingiye bavuga bati gutangaza amakuru nk'aya kuri Mujtaba ni ukugira ngo naramuka agize igikorwa kibi yamukoraho bisa naho bifite ishingiro. Mujtaba Khamenei yagiye ku butegetsi asimbuye se wishwe n'ibitero Amerika yagabye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Icyo gihe rero ahita bigwamo ku ikubitiro, na nyuma yihagenda hagwamo abandi urusorongo. Reka mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kuba hafi yacu, mukore subscribe, mukande like, mukande share, muduhe comment, ubundi mukomeze kuba hafi yacu tubagezeho amakuru agiye atandukanye agezweho.